Imisebenzi yabapostoli chapter 9. Imisebenzi yabapostoli chapter 9. Siyofunza nje from verse 1 isehle nayo. Imisebenzi yabapostoli chapter 9. Siyofunza from verse 1 isehle nayo. Sitostamka ebini bazalwane uNkulunkulu wethu uyaphakama. Aphakamele bantfu lasebahluku betositha. uNkulunkulu wethu bazalwane uyaphakama. Aphakamele bantu lasibahlushwa imimoya emadloti. uNkulunkulu wethu uyaphakama. Aphakamele bantu labahlushwa ngotokoloshi. Kune bantu labangalala ebusuku athi umlalele kube khona imimoya leyikhamayo, kube khona imimoya leyibamba uphimbo akakwazi kumemeta. Asakamemini sitomemetela kuthi kona uNkulunkulu ophakamayo, kona uNkulunkulu lakaphumi ngathi asihlalelele akaphumanga kuthi unyawo lwethu lushelele. Yakusekuseni sitomemetela kuthi kuna uNkulunkulu lophakamayo awe kumeneza bozotaba kusebenezile uyasisa bese sitaba kusesenzile ngawe kodwa uthi yena uyaphakama. Aphakamele bantu bakhe. Sikhona bazalwane ekseni siyafunza ikwenzi yemisebenzi yabapostoli chapter 9. Sifunza from verse 1 sehlanayo. Eze sifunza sitoba sithandaza, eze sifunza sitoba silwisana nayo imimoya, eze sifunza sitoba sideclare siphindela ngoba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyafunza from verse 1. Phansi yemisebenzi yabapostoli chapter 9 sifunza from verse 1. Ngaso lesikhathi Sawula abesaqhubeka ngekusongela nekubulala abafundi benkosi, waya kumpristi omkhulu, wafike wacela incwadi tekumethula emasinagogeni emaJuda aseDamaseko kuze athi nakakhanza lapho noma bobani laba balandzeli balendlela yenkosi abenemandla ekubabopha labadvuna nalabasikati abathathe abamikise eJerusalem. Before bakuqhubeka ntekomemetele endaweni yaseKamelo, namhlabazalwane it's a special service lenkulunkulu afuna ibe khona kulena ndzawo. Ntekomemetele lisiliphi lenkosi ngaleli sikhathi lesi uSawula bekadingela afuna labakholwako labadvuna nalabasikati labancane nalabadzala. Ntekomemetele abazalwane kuze uNkulunkulu wethu akavumi kuze kube khona imimoya lehlangana yakhela isivumo yakhe icebo lokumelana nathi. Namhla uNkulunkulu ufuna ukutsinzika, namhla uNkulunkulu ufuna ukuhlambalaza, usiyatofisa emahloni lawo bazabonele bamelana nathi. Lisiliphe lenkosi bekaze Sawula aya natuke abapristi ayotela incwadi. Namhla ntekomemetela endaweni yaseKamelo noma ngabe nguphi umuntu noma ngabe nguphi umthakathi yena hambe wayolanda umuthi wawulanza ngeligama lakho. Ntekomemetele ekseni noma ngabe nguphi umthakathi noma ngabe nguphi umuntu hambe wayolanda umuthi wawulanza ngeligama lakho. Ntekomemetele ekseni ukhona uNkulunkulu lophakamile kumele bakufunze. Asahamba aya eDamaseko. Jesus. Asasedvude nje nalelo dolobha wavela kukhanya lokukhulu esibhakabhakeni, kwambanekela nzawo tonke nekuphathima kweliso. Washayela phansi weva livi lithi kuye, Sawula, ye Sawula, umuhluphelani? Namhla kuseni bazalwane Ula baba
Magama wayecela ipermission yokuthi akahambe abambe onke emakholwa. Ngithi mina ngifuna ukumemetela namhla endzaweni yaseLemelo ukuthi anginandzaba ukuthi lo mthakathi loya wena uhambe wayowulatha umuthi. Anginandzaba ukuthi lo mthakathi loya wena uyazephi basi. Kodwa ngizokumemetela into yinye, kunombani loshaya empini kamoya. Kunombani loshaya empini kamoya. Ngibona umbani uyashaya eningizimu benyakatho esonalanga bempumalanga. Ngibona umbani loshayako kunemathakazi yabaloshaywa ngumbani. Kunemimoya ebantwini, kunemimoya leyimelana nebantwana bankulunkulu. Abanye babadwebele phansi, abanye babaloya emisebenzini, abanye babaloya emishadweni. Futhi bangaphumeleli into memetela ukuthi bona umbani. Kubeka wasiphendula wathi, ungubani wena Nkosi? Livi laphendula lathi, nginguJesu lomhluphako. Sukuma-ke uye kulelo dolobha lapho utawutshelwa khona lokufanele ukwende. Nalamadvodza labehamba naSawuli abesamile abinze asedvu abeliva lelivi, kepha akazange abone lona lebeyakhuluma. Yabona babesiphi namhla kufuna siyothandazela ukuthi nalabantu laba lebahamba nalaba lebathakatha wena nabo baqalele ukuthi ngoba lihlelivi uSawula yedwa lowayoqela incwazi yokubamba amakholwa. Bathi nase ashaya umbani nasoshaya lithi nalaba bebahamba naSawula nabo bebaqaleka. Ngifuna ukuthi nabo lebaphekeletela nabo lebathakathabo uNkulunkulu ashaya umbani bebe nabo baqaleke. Elisifu laNkulunkulu yaseliphuma lelivi balokha bamangala ukuthi kwende njani. Kubeka babesesifuna ukuthandaza. Jesus. Tell us again verse 7. Nalamadvodza labehamba naSawuli abesamile abinze asedvu abeliva lelivi, kepha akazange ambone lona lebeyakhuluma. Sawuli basukuma phansi wavula emehlo, kodwa emehlo ehluleka kubona. Ngako baseba bambamba nesandla bamhola base bayongena naye eDamaseko. Thandaza baba. Babelele mandawo yonke. Bazalwane, before standards kunebantu le uma bavuka ekseni bathandaza uNkulunkulu wabo baqela babe ngiphe amandla ukuthi ngihambe ngiyosebenza ngisebenzele abantwana bami. Kunebantwana lena bavuka ekseni bavuke bathi Nkosi ngiside ungiphe amandla ngifunze amabhuku ngikhona ukuyobhala iexam ngiphase. Kunebantu labavuka ekseni bathi Nkosi ngiphe amandla ngifuna uqala ibhizinisi bayiqale ngendlela lekufuna bayiqale ngayo baqhubeke nempilo. Sekuba khona abantu le uma wena uzama ngalendlela lozama ngayo kunokuthi nabo bazame ngendlela labo bangazama ngayo. Kuba khona abantu lebaqabanga emasu ukuthi singamphimba njani umntwana wakamakhelwane ukuthi angaphasi, singamphimba njani umntwana wakamakhelwane ukuthi angaye eyunivesithi, singamphimba njani umntwana wakamakhelwane ukuthi angashadi, singamphimba njani lelikhaya leli ukuthi ngoba siyababona bonke bayafuza bonke bayaya esikolweni, singabavimba njani ukuze bangaphumeleli. Umuntu kunokuthi azame kwenda impilo yakhe ibe ngcono bese umuntu ahambe aye enyangeni ayolanza umuthi nemuthi wena ulele ebusuku akufike ahashe ekhaya lakho kuthi bantwana bakho lebafunze kabuhlungu from January up until November nasekumele babhale bayikhohlwe yonke into lebayibhalile kuthi wena nosebenza kamadima uvuke ekseni ngeluvivi wabugijimisana nemabhasi nasekumele uenjoye bakwenda ugule ulale phasi basafuna ukubona uphumelela kuthi wena norahabo uthi sekela amasebenzi utakhela titini utakhela indlu yakho bangafuna ukubona uphumelela. Into lebayifunako bafuna ukubona uwile. Into memetela namhla ekseni endaweni
ngiyaleka impilo. Kune bantu lento babona abashaywe ngumbane. This is not just a Sunday, but it's another Sunday kuleka seneleyo. Kune bantu lobo bajwayele baphila makahle. Le after today, after lo mthandazo lo, kune bantu lodosa ubabuka, ubabona kasaba sabona kahle kweli. Ubabona kasaba sabona ngapha kahle. Lomfana wethu uzoneseka zabulile. Ngoba akavumi. Futhi bakona